abeji babanza kumva kwetora akashozi ka kamukuzi kugaruka kaceka obubembirwe bandi hamwe na polisi. Kandi bwanyuma Emizaano yatongoza bwo butongore abembezi kurwa mu kitongore cyo bwegeshe n'abandi bembezi bambarara bitu mukasheshe haba Emizaano omukubaka ningecete netball, volleyball, handball hamwe no mupira gw'ebigere aho ubushenye yasinga rubirizi gore mwarusha Mbarara steka gwa kikaze n'amayuge ahagore mwariyemwe kandi madi yasinga abamasaka gore ibirariyemwe rero kasanda yasinga kasese gore mwarusha. Netball rubirizi yasinga sorote ari 20 ari ina kandi handball yabojo aruwa site yasinga madi 3 ari 2 wakso yasinga mayuge 58 ari 5 kandi ombishi aruwa yasinga na birataka 18 mubende yasinga wakiso 20 ari 2 kandi buvuma yasinga yumbe 10 ahari bushan. Twagiraho akamwenye munonga kamatama abo kugira usinguzi twavangura rubirizi na gore mwazuru Mene kampu yitu yatanga kurungi esubiri ya feri yonnali abadde kugundi eno tournament eno ife twakoledde no tournament okutandikira ddala omwaka gwakola kyegwaggwa twali tu traininga ku lwansonga twaluzinga erigundi eri championship era kati tukomyewo nga ffenna tuli beeteefuteefu ate tuli beetegefu owangula ku luno. Mumpaka eza ankole kapu timu ya district ya Buhejo eyo mpira gw'ebigere singira yashema ahagoro ibirarubusha omuzano gwenkire yo kubanza ogwempaka za ankole kapu oguzanure acisha insika. Goro za Buhejo zitebirwe Thomas Kakaire hamwe na Joseph Akandwa naho ezibahikize abusingizobu. Timu ezo nazo garuka mu kwatana hamwe urwa 5 oru.